Swastiastu. Om Augen Namastu. Namaste. Kaping ajeng lugraya majeng ringide sesunan sanem ngiriki. Utamani boyo wenten tiok Sangyang Aji Saraswati sane dahat mau tamu wibawa ide Kade ayan titian sarang sami mangdana itu ledang ring sejeroning ngijen sane muaste asung lubrake ritat kale ngaturang ayah sane muaste gegita koyo enten dia wantap Indek murkan cerita male bos ane jadi kuninganya boyo enten lian sane memude pance dapur gawe kuasa semalik yen pausan indek pengerti daging kapun napi kewenten ring widangan jagat balik duit biasa pun itu mantu berke angen ring sejeroning ritat kale nyap dabang banyak ide kaler mantu presiden nemu sane waktu tetap jagat dumadik sangkaning paswejan ide kewentenan jagat Bali ini benjang kumpulan mangdana kuku mangdana kuat ajak kayang kau
Ratu para penyelesaiannya sedurung titiang sarang sami lukraya majang ringide sesunan sanem ringir kirajeng ledang de ringkalaning male bos-bos binekati ayan titiang kuantah gegitan Presiden ulangang kainan sarang carangan Om Swastiastu. Mati sartaning pasekan ringkalaning aturaya mandangen terus tapi ambang dalar titiang munas ludah majang ringide sesunan iki cerita miring sane mangkin jagilan turang turmaning tucapang sapunapi kewentenan ring jagat Bali ini ring kandidat sampun kepos kumo berjaduk tukang iri kering widangan jagat jauh kuenten ide maresi sane luit mau tamu wibawande marakan dia
Mungkin ini puspakan para itu boyo wonten kios Subrokopulun mangdeten keni cakra wibawani itu diatukan moja ide marasi markan dia Semali semangkan tak dulu kawan sinapnya. Ini peseraman hidup itu orang tua asli Dewi kita bisa. Punika taler kewentenan genah ipun kawanta ring puncak gunung Raung sia-sia sanginik te panjak ide sisian ide yen wilangannya itu te ora kuatung akeh kuyaki sisian ide Malering sejeroni punika mulajangan kepikiran maka sami wiat tulang yen pausang di parisula bidada banyak ide darmo satu susila
ringkalaning persepetonan punika gedhe ora wartu paras-paras selunglung sebayang